Rodio sam se o ponoći, prema čemu se ne bi moglo u biografiji reći: on je ugledao svetlost dana 8. oktobra 1864. godine. Već, on je ugledao svetlost miliker cveće 8. oktobra 64. godine. Odmah na prvome koraku po rođenju napravio sam zbrku u kući. Babica, koja je bila kraj postelje moje majke, krepeći se rumom, objavila je da je dete koje se rodilo žensko. Na glas da sam žensko. Moj otac pljunu, počeša se iza uva i opsova nešto ružno, što ja onda nisam razumeo, ne poznajući dovoljno maternji jezik. Krštenja se ne sjećam dovoljno. Jedva pogdešto od tog obreda ako sam upamtio. Tako sjećam se kad je pop sručio na mene onako golom. Čitav bakrač hladne vode. Da sam mu u duši opsovao nešto tako nehrišćanski, da to ni u kom slučaju ne bi moglo poslužiti kao moja izjava prilikom stupanja u hrišćanstvo. Stvar koja me je tada naročito nanervirala bila je porodična konferencija održana oko moje kolevke. Diskusiju je otvorio naš komšija Bakalin, inače Cincarin. Malo je nestašan, ali to ne mari. Eto, ja, na primjer, dok sam bio mali, krao sam gde sam što stigao, pa evo danas sam gazda i ništa mi ne fali. Sve je to u Božjoj ruci. Prota na to dodade: eto moj mezimac, nema mu više od 3,5 godine, a tako psuje Boga kao da je svršio potkivačku školu. A ja, eto, nisam opsovao Boga sve dok nisam stupio u bogosloviju. Boga. Na to će moj otac: more, ja ću njega u kovačke šegrte, pa neka previje leđa. Ja mislim najbolje da ide u oficire, izjavila je moja prva tetka. Ima lepu platu, ima posilnog i ima oficirsku čast. Komanduje, svira mu muzika i ide na parade. A rat? Uzvikuje komšija Bakalin. Ako i bude rata, zašto je oficir nego da se zavuče u kancelariju i čita depeše sa bojišta? A posle rat je prilika da se dobije i orden. Ja mislim da bi bolje bilo kad bi bio činovnik, predlaže moja druga tetka. Ne mora se bar mučiti da svrši škole. Da, ali kakav činovnik? Upada moj komšija Bakalin. Eto, na primjer, carinik. Eto, čast i poštovanje. Pregleda tuđe stvari, jel te, hvata šverc i zadrži sve što se njemu dopada. Posle tek vidiš, on nosi šešir uhvaćen u švercu, a njegova žena svilenu haljinu opet uhvaćenu u švercu. To je dobra struka. A dobro je i poštar. To nije ništa, primećuje druga tetka. Po ceo dan lepi marke, a mu se jezik uštirka kao kragna. To jest, lepi marke i guta tutkalo, priznajem. Ali mu, brate, prolaze kroz ruke tolika novčana pisma. Jeste li zatvorena pisma? Upada moj teča. Ako pismo otvoriš, oni onda tebe zatvore. Pa biraj, hoćeš pismo da bude zatvoreno ili da budeš ti zatvoren. Zato je najbolje da radi s otvorenim parama. Na primjer, blagajnik. Blagajnik ne može, tvrdi odlučno Prota. Zato treba da se rodi. To je naročiti dar. Po ceo dan pipaš tuđu paru, a ne možeš da je uzmeš. To je, Bože me prosti, kao kad neko po ceo dan pipa tuđu ženu, a ne može da... I tu Prota prekide svoje tako srećno upoređenje, jer sve 3 tetke povikaše jednoglasno iju, preno što je čovjek mogao i da završi misao. Opet se javi teča. Neka bude ministar, ništa lepše od toga. Imaš vlast u rukama pa radiš šta hoćeš, a ne odgovaraš nikome. Lakše je biti ministar no berberin. Berberin prvo mora znati brijati, a drugo mora paziti da koga ne poseče. A ministar niti mora znati brijati, niti mora paziti da koga ne poseče. Jer i ako poseče, nije kriv siroma. Tetke i majka su uveče pozvale vračaru da bi ova zavirila u moju budućnost. Vračara je otkinula končić sa moje košulje, bacila u pun tanjir vode, promešala vodu štapićem i zadubila se duboko čitajući moju sudbinu. Sedi urok na pragu, uročica pod prag, urok nariče, uročica odriče, raziđoše se uroci ko pčele pod cveće, ko jaganci po travu. Će da preleži jedan težak bolest, ali će da se spasi. Će da padne u jednu tešku bedu, ali će da se spasi. Će da padne na ruke na zli ljudi što će da ga ubiju, ali će da se spasi. Će da se oženi,
ama nema da se spasi. Bile su proročke reči Vračarine koje su se sve odista i obistinile u mome životu. Će da bude bogat, pa će mu se preliva. Će da bude srećan, pa će mu svi zavidu. Bile su proročke reči Vračarine koje se nisu obistinile u mome životu. A kao god što roditelji imaju svojih želja za budućnost dece, imaju ih i deca, samo što su deca mnogo skromnijih pretenzija od njihovih roditelja. Dete želi da bude vatrogasac, odžačar, žandar, kolačar i muzikant. Dok roditelji žele da im deca budu ministri, generali, mitropoliti, direktori banaka i tome podobno. Biva, razume se, da se u sukobu roditeljskih i dečijih želja sudbina prosto zbuni, te ispunjavajući pogdekad roditeljske želje, ne propusti da zadovolji bar donekle i dečije želje. Otuda često sretate u životu ministre koji potpuno liče na žandarme, mitropolite koji potpuno liče na muzikante i generale koji potpuno liče na kolačare. Dobijanjem prvog zuba počinje novo razdoblje moga života. To vam je bila čitava komedija, tako da smo svi popucali od smeha. Ja lično nisam bio toliko pretenciozan da što pre dobijem prvi zub. Ali mi je otac dosadio zavlačeći mi neprestano kažiprst u usta i pipajući me po desnima. Što se tiče zuba, ja sam se na njima uverio da nauka o poznavanju čoveka nije tačna. Jer ja nikad nisam uspeo da imam 32 zuba, koliko ta nauka propisuje, sve dok nisam platio zubnom lekaru koju hiljadarku. Patio sam večito od zubobolje, možda i sa prokletstva koje je otac bacio na mene kada sam ga iz blagodarnosti svojim prvim zubom ujeo. Razume se da nisam ostao samo na prvome zubu, već sam ubrzo iskitio vilice još nekolikim, što mi je dalo mogućnosti da je izustim po koju reč. Ja sam doduše već ranije puštao neke životinjske glasove od sebe, u kojima je majka nalazila izvestan smisao i gostima tumačila šta sam ja time hteo reći. Što mi neobično liči na slučaj sa zelenim papagajem gospođe Mile apotekarice. Gospođa je imala jednog zelenog papagaja koji je po njenom uverenju govorio. I kad god bi on zakrečao "Gola, gola, gola, gola", gospođa bi nam objašnjavala da on to kaže "dobar dan želim", što mi, naprežući do najveće mere i pažnju i sluh, nismo mogli nikako da razumemo. Tako i moje prve izraze i tako dalje, moja je majka prevodila i tumačila kao da tim hoću da kažem tata, mama. Stoga ja i ne beležim ta kreštanja kao prve reči. Prva reč koju sam svestan njenog značaja rekao bila je daj. I od toga doba, pa kroz ceo život, tu reč kad god izgovaram je svestan njenoga značenja. Moji roditelji i svi ukućani su tvrdili da sam ja vrlo živo dete na osnovu nekih mojih podviga. Koliko sam puta, na primjer, nove novcate očeve cipele vezao kanapom za ušicu, napunio ih vodom i vukao kao kolica. Jednom sam opet, kad sam ostao sam u sobi, bacio kroz otvoren prozor saksiju sa cvećem, jedne makaze, jedno vezeno jastuče i jedan majkin kurjuk koji umeće u kosu. Pa radoznao da vidim gde leže ti predmeti, nagao se te i sam strmeknuo kroz prozor na ulicu. Mogla bi se čak napraviti i statistika tih mojih podviga. Evo, 16 puta sam prevrnuo tanjer i prosao supu sebi u krilo. 3 puta sam upadao u kazan u kome je bila spremljena voda za pranje rublja. 1 put sam turio sestri prst u oko, a 2 puta sam pao niz stepenice sa gornjeg sprata i otkotrljao se na ulicu. Osim toga, zasipao sam pitanjima roditelje sve ukućane i goste koji su nam dolazili. Ja nisam bio samo mali radoznalac, već prava mašina za pitanja, koja se ujutru navije i jedva uveče prestane raditi. Razume se, mene nisu interesovala prosta i jednostavna pitanja, već sam se starao da ona budu što komplikovanija i činilo mi je naročito zadovoljstvo da onoga koga pitam dovedem u što veću zabunu. Jesu li sunce i mesec muž i žena? Zašto žene nemaju brkove? Uči li magarat škole? Ko je natakao volu rogove? Mama, zašto gospa Stanka ima nadut trbuh? Tako, sine, kaznio je Boga. A, bila valjda nestašna. I da je ceo razgovor ostao samo na ovome, nikome ništa. Ali sam ja nastojao svima silama da svoje novo saznanje i primenim.
Već kad je pred podne došla tetka, ja sam joj rekao da znam zašto nema nadut trbuh. A kad je posle podne došla gospođica Savka, Protina ćerka, ja sam joj rekao: pazi da ne budeš nestašna, aha, jer će da ti se nadme trbuh. A gospođi Milki, udovici, koja je uvek lepo obučena i jako namirisana, dolazila k nama u posetu, rekao sam jednom: jesi li ti rod sa Prokinom kobilom? I kakvo je to pitanje? Zgranula se namirisana udovica. Pa mama kaže da si ti matora kao Prokina kobila. Kada je okružni načelnik došao Slavi, pitao sam: da li ti imaš, Čiko, rupu na glavi? Ne. Pa odakle ti je izvetreo mozak? Kako? Tata kaže da je tebi izvetreo mozak. Moje školovanje, to je upravo moja borba za opstanak i samoodržanje. Ta se borba javlja najpre u sukobu između mene i moga oca, koji se neobično ponosio time što mu sin ide u školu. Ja, posmatrajući stvar sa realnije tačke gledišta, nisam nalazio da otac ima dovoljno razloga ponositi se. Zatim se ta borba razvila i u bitku sa Famulusom, koji me je na molbu moga oca prosto odvukao u školu i kojega sam ja tom prilikom ujeo. On mi reče da je tako isto celu moju porodicu morao vući u školu. Ali se glavna borba razvila u toku samoga školovanja, kojom su se prilikom sukobile dve teške i nepomirljive okolnosti. Pizma pojedinih profesora na mene i moja pizma na pojedine predmete. U osnovnoj školi naučili smo azbuku i brojeve do 100. Azbuku smo dosta lako savladali, blagodareći metodi kojom nas je njoj učitelj privikao. On bi počeo ovako: Milane, viđeli ti koji put žabu? Jesam, gospodine. Je li ima ovako: gore glavu, dole rep, sa strane 4 noge, 2 unapred pružena, 2 unazad? Jeste. Evo ovako. I napiše redom na tabli slovo Ž, koje nam je u tome času odista svima izgledalo kao žaba. Tako je on za sva ostala slova našao upoređenja. B, na primjer, bila je budža kojom cigani udaraju u bubanj. G, vešala. O, rupa. D, turski nužnik. A F, tetka Persa, Famulusova žena. I kako smo mi sve to upamtili, to se on vrlo lako spomagao kada bi nas izveo na tablu. Napiši, Ivane, reč Bog. Ivan bi se, razume se, najpre zbunio, a učitelj bi tada dodao: budža, rupa, vešala. I reč bi odmah bila napisana. Deder ti, Pero, napiši reč Dud. Ne znaš? A. E pa ajde, zamisli jagnje na ražnju između 2 turska nužnika. Sa ciframa također nije bilo velikih teškoća. Za pojam 1 učitelj bi nam pokazao 1 prst, za pojam 2, 2 prsta. I tako redom do 9. Ali je nastala prava zbrka kad je trebalo da nam objasni značaj nule. Nula, deco, nije ništa, a opet može da bude i nešto. Kad je sama, nije ništa, ne vredi ni pol ule duvana. A kad je metneš uz 1, onda je 10. A kad je metneš uz 2, onda je 20. Eto, na primjer, moja žena. Recimo, moja žena dok se nije udala za mene bila je niko i ništa, jeli? A kad je stala uz mene, onda je ona gospođa učiteljica. Jel tako? Tako je, odgovara ceo razred. I stvar je sve dotle lepo išla, dok jednoga dana učitelj ne ispisao na tabli broj 100. To nas dovede u užasnu zabunu, jer tu poligamiju nismo mogli nikako da razumemo. Ne razumete, da bome. Pa evo, broj 100 je kad moja žena i ja krenemo u šetnju pa povedemo sa sobom i moju svastiku. Sve su to stvari koje su nam pomogle da kraj azbuke naučimo i cifre i da tako svršimo osnovnu školu. Hajdemo dakle u gimnaziju. Učeći hrišćansku nauku, meni je neobično omilela neznabožačka vera. To dolazi verovatno otuda što nas je katiheta koji nam je taj predmet predavao
tako nehrišćanski tukao. Da se ja i dan danas u crkvi kad slušam propoved o hrišćanskom milosrđu, osvrćem na sve strane zazirući da me ne zvizne mitropolit Pataricom ili đakon Kadionicom. Sjećam se, na primjer, lekcije o Adamu i Evi. Adam i Eva bili su mi vrlo simpatični, verovatno sa svoje naivnosti. A možda i stoga što je prvi greh jedne žene uopšte simpatična stvar. Ali dok su mi Adam i Eva bili simpatični, dotle su mi njihova deca pravila užasne malere. Zbog poznate firme Kain and Abel izvukao sam 3 put batine. Jedan put zato što sam kazao da je Abel ubio Kaina. Drugi put što sam kazao da su Kain i Abel bili apostoli. A treći put, ne sjećam se, a čini mi se zato što sam kazao da je Kain prodao Abelja misirskim trgovcima za 30 srebrnika. Na godišnjem je ispitu, razume se, bilo grdne smejurije. Predsjedavajući profesor hvatao se rukama za trbuh i uzvikivao: idi, dete, dođavola, nisam se ovako slatko nasmejao već toliko godina. A ispitujući profesor, odnosno katiheta, 3 put je stezao pesnice i zaletao se na mene, ali se uvijek uzdržavao s obzirom na svečanost trenutka. Jedva što mi je onako kroz zube pomenuo nešto o oca i majku. A kad mi je katiheta postavio pitanje o Adamu i Evi, ja sam počeo ovako. Adam i Eva bili su prvi ljudi. Adam je bio prvi čovjek, a Eva je bila prva žena. I oni su, kao prvi ljudi, živjeli u raju. I oni su vrlo lepo živjeli, ali jednoga dana Adam zagrize Evu i zbog toga mu Gospod Bog prebije jedno rebro. Ja sam dalje na ispitu jednostavno izmešao stari i novi zavet tako vešto kao što bi dobar kockar izmešao 2 špila karata. Katiheta me je 2 put zaustavljao da ne govorim, ali me je predsjedavajući hrabrio i terao da nastavim, obraćajući se katiheti rečima: pustite ga, molim vas, pustite ga da se baš slatko nasmejemo. Eto, u takvim prilikama ja sam zavoleo mnogoboštvo i žalio sam što nismo ostali u toj veri. U srpskom jeziku najveću su nam muku zadavali padeži. Tako jedno popodne za vreme Velikog posta stanoje Stambolić, diže ruku i zamoli: molim gospodine, mogu li da idem u avliji? Reci Stamboliću tu rečenicu pravilno pa ću te pustiti, odgovori mu profesor. Stambolić se zbuni, uzvrda pa očajno ponovi: molim gospodine, da idem u avliji. Reci pravilno pa ću te pustiti. Stambolić počeo da se znoji i previja, ko je zbog padeža, a ko je zbog nevolje radi koje je molio da izađe. Šapću mu drugovi i dobacuju, a Stambolić se oznojio, pocrveneo, digao jednu nogu i uvio kod druge, pa dreknu: u avliju! Tako, tako, sad je pravilno, sad možeš ići. Sad je dockan. Zenon, kobajagi znameniti grčki filosof, bio je neki matematički ludak. On je matematički utvrdio da zec nikad ne može da stigne kornjaču. Po njemu, ako kornjača sa jednog mesta pođe, a zec, recimo na 100 metara za njom, potegne u istom pravcu, onda, dok zec učini polovinu puta od 100 metara, dotle je kornjača izmakla 2-3 stope i time produžila prvašno rastojanje. I to tako ide u beskonačnost. U životu, razume se, jasno je kao dan, dok vi dlanom od dlan, da će zec stići i ostaviti daleko za sobom kornjaču. Ali u matematici to ne može nikako da se desi. Imam jednog prijatelja matematičara, pa sam ga u ime prijateljstva, u ime zdravoga razuma i u ime čovečnosti molio i preklinjao da prizna da je zec kadar stići kornjaču. Ali je on uporno ostajao pri svome tvrđenju. U životu može, ali matematički ne može, jer matematika ne veruje čulima. Sjećam se, na primjer, jedne takve matematičke ljubavi doajena beogradskih boema, moga prijatelja Čičailije Stanojevića. On je imao jednu prijateljicu koja je, s obzirom na njegove godine i na umetničke napore kojima je istrošio svoje namučeno telo, bila i suviše mlada. Ta okolnost verovatno dovela je do toga da je Čičailija, vraćajući se jedne noći posle ponoći kući, zatekao pred vratima svoje sobe jedan par naredničkih čizama. Možete misliti kako su te čizme potresle umetnikovu dušu. Banuo je gnevan u sobu i tamo je u svome rođenome krevetu, na svome rođenome jastuku, video svojim rođenim očima narednika bez čizama. On se još jednom zatrese celim telom od gneva
i pred umetnikovim očima zaigraše krvavi koluti. Za časak samo, za trenutak promisleše kako da odmazdi uvredu. On u tome trenutku vide svega dva načina. Ili da izađe u hodnik, unese čizme i zamoli narednika da ih navuče i da mu napravi mesto, kako bi on mogao leći, ili, ne uznemiravajući narednika, da se vrati u kafanu i potraži sebi utehe. On izabrao ovaj drugi način, kao težu i suroviju kaznu za nevernicu. I ode ne bacivši ni poslednji pogled na svoj rođeni jastuk, na kome su počivale njihove dve glave. Ode i nastavi da pije 3 dana i 3 noći, osjećajući stalno nezasićenu želju. On je menjao kafane, ali nameru da i dalje pije nije menjao. 4. dana on dobi poštom jednu kartu adresiranu gospodinu Iliji Stanojeviću u Glumcu, Beograd, kafana Ruski car, post restante. Karta je bila njena i ona mi je pisala: dragi Čiča, ono što si video nije istina. I kako je Čiča Ilija čovek koji duboko ceni nauku, nije imao gde no da posle ovako matematički ubedljivog razloga ode kući. Jeste li primetili da je čovek često puta svojom fizionomijom, ponašanjem, držanjem i pokretima već opredeljen za izvestan poziv u životu? I te se osobine koje opredeljuju čoveka za dotični poziv opažaju kod njega još od malena, još od ranoga detinjstva. Tako, na primjer, ako je neko opredeljen da bude policijski činovnik, već od malena prisluškuje tuđe razgovore i optužuje drugove učitelju. Ili, ako je opredeljen da bude profesor, on već od malena zaboravlja da ponese knjige u školu, uzima u rasejanosti tuđ nov umjesto svoga staroga šešira i rđavo uči predmet koji će docnije u životu predavati. Otuda se u životu i smatra kao najveća komika obrnuta situacija. To jest kad je neko predestiniran da bude poeta, a on postane kasapin. Ili, što je kod nas mnogo češći slučaj, kad je neko predestiniran da bude kasapin, a on postane poeta. Moj profesor zoologije bio je bogom opredeljen da bude to i ništa drugo. Bio je krupan, koščat, uznatih ramena i unapred opuštenih dugačkih ruku, te je izgledalo kao da je do sad išao na 4 noge i malo čas se propeo. Kad je govorio, podvriskivao je nekako, te je izgledalo kao da, Bože me prosti, rže. A kad se smejao, on je prosto njakao. Jednom rečju pljunuti konj sa cvikerom. Uostalom i mi smo đaci bili za njega životinje. Nikoga od nas on nije zvao krštenim imenom. Svakome je pridenuo po jedno ime iz zoologije. I tim nas je imenom izvao i prozivao. Tako da za njega nije ni postojao prozivnik sa našim krštenim imenima. On bi do duše zagledao u prozivnik i povlačio pisaljkom po imenima, ali kada bi se na kome zaustavio, rekao bi: izađi ti, vepre, i odgrokci nam šta znaš o... A vepar bi se digao iz klupe, opuštena repa, izašao pred tablu i počeo groktati lekciju. Drugome je opet rekao: ja ću tebi, orangutanu moj, zabeležiti jedinicu. Neka ti bude malo duži rep da možeš njime pokriti revolucionarnu zadnjicu. Orangutan bi trepnuo i zažmirkao očima, počešao bi se hitro iza uveta, iskezio se na nas i uvukao se na svoje mesto. No taj njegov način ophođenja sa đacima imao je i drugi uticaj na nas. Svako od nas počeo je polako, neosetno i postepeno da se privikava imenu koje je nosio, a ne samo imenu, već i svima osobinama dotične životinje. A docnije kad smo već ušli u život, makoliko da smo se starali da te utiske izgladimo i uništimo, ipak smo sačuvali nešto od onoga karaktera i onih navika i potražili sebi u životu puteve i pozive koji su nam odgovarali i kojima smo mogli da poslužimo osobinama stečenim u detinjstvu. Tako, na primjer, Sima Ćuran je otišao u diplomatiju i postigao je tamo lepe i znatne uspehe. Jova Magarac je postao ministar prosvete i izvršio je mnoge korisne reforme u toj struci. Pera Som postao je član Akademije nauka, gde i danas ćuti kao riba. Toša Kameleon se bacio sav na politiku i neobično je uspešno vodio. Sredoje Tvor uvukao se u policiju i gde god je bio sa službom osjećao se njegov trag. I svi redom tako. Svako je pošao još u detinjstvu određenim putem. Stoga što sam bio najmanji u razredu, profesor zoologije mi je dao ime Miš. To je ona domaća životinja koju žene kad spaze vrište i zadižu suknje u vis. I ta ista domaća životinja gricka mrvice bačene sa tuđeg stola. Najzad da mi je sudbina dodelila u životu samo to da žene kad me spaze vrisnu i zadižu suknju, to bi se još dalo trpeti.
Ali izgleda da je sudbina iskoristila samo onu drugu osobinu ove životinjice. Na osnovu toga što ta životinjica gricka mrvice bačene sa službenog stola, sudbina mi je odredila da budem srpski književnik.